Reka ngire uti wiriwe waramutse bivanye n'aho ugiye uherereye. Reka nanone nguhe ikaze kandi nanagusuhuza wowe tuba tugenda tubana umunsi ku munsi, ntahandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGM, aho tuba tugenda turebera hamwe amakuru aba agiye atandukanye. Mu minsi yashize nibwo, nta minsi ishize cyane, ni iminsi mike ishize nibwo hagiye hatambuka inkuru zivuga ko umupaka uhuza u Rwanda na Congo waje kuba ufungwa, bakavuga ko gufungwa kwawo byari biri guterwa n'icyorezo cya Ebola. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yaje kuba agira ibyo agenda atangaza kuri uwo mupaka wo gufungwa n'ifungurwa ryawo, turaza kuba nabyo tubinyuramo. Gusa si ibyo gusa, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho icyorezo kiri kugenda kiba icyorezo cya Ebola kiri kugenda cyandura abantu benshi kandi kikagenda kinahitana abantu benshi. Raporo zitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigaragaza ko muri DRC hamaze kuboneka abantu bagera kuri 600 bakekwaho kwandura Ebola, naho abarenga 139 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Intara ziri kugenda zibasirwa n'iyi ndwara harimo Nord Kivu naho yaje kuba igenda ibonekamo, South Kivu na Ituri niho iyi ndwara iri kugenda yibanda cyane. Ubwo abari mu bice bigiye bitandukanye, baba ari hano mu Rwanda cyangwa abari muri Congo, mugomba kumenya aho iyo ndwara yaje kuba igenda yibanda cyane, mukaza kuba mwakirinda kuhagirira ingendo. Nari maze kubigarukaho mbabwira ko umuvugizi wa guverinoma wungirije y'u Rwanda yaje kuba hari ubutumwa agenda atambutsa kuri X, aho ngira ngo ubutumwa tuze kuba tuburebera hamwe, aho yavugaga ku ifunga n'ifungurwa ry'umupaka. Nari mbabwiye ko tugiye kuba tugenda tubirebera hamwe. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yatangaje ko kugeza ubu imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifunguye, ariko hagenzurwa buri mugenzi winjira cyangwa usohoka mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya Ebola. Ingiriro z'iki cyumweru nibwo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwari bwatangaje ko imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uciye mu karere ka Rubavu yafunzwe kubera icyorezo cya Ebola cyari cyagaragaye muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako niyo mu karere ka Rusizi uhuza u Rwanda na DRC byari byatangajwe ko ifunzwe bukeye bwaho, nyuma y'uko uwa Rubavu wari waje kuba wafungwa. Gusa uw'i Rusizi byari byatangajwe ko umuyobozi w'akarere ka Rusizi yari yatangaje ko uyu mupaka ugiye kuba ufunzwe by'agateganyo mu gihe hakomeje kuba hakumirwa ikwirakwira ry'iki cyorezo. Gusa umuvugizi wungirije wa guverinoma Uwera Jean Maurice ku rukuta rwa X yavuze ko kugeza ubu ngubu imipaka ifunguye. Kuba avuga ko imipaka ifunguye, ariko avuga ko kugeza ubu ngubu imipaka ifunguye, gusa hagenzurwa urujya n'uruza no gukaza ingamba mu gukumira ikwirakwira rya Ebola. Yagize iti imipaka ntabwo ifunze mu rwego rwo kurinda ubuzima no gukumira ikwirakwira rya Ebola mu Rwanda. Buri mugenzi winjira cyangwa usohoka igihugu aba agomba kubanza kugenzurwa neza ku buryo iki cyorezo kitaza kuba cyagera mu Rwanda. Yakomeje avuga ngo abambuka, abacuruzi bari gukorera mu matsinda basanzwe bahuriramo, cyane ko ibi bihe atari ubwa mbere bibaye byanyurwamo na bamwe mu baturage. Gusa avuga ko hagenzurwa urujya n'uruza, ariko ubuhahirane bwo ntibuhagarara, ariko urujya n'uruza rwo rugomba kuba rwakontororwa, ariko ubuhahirane ntabwo buhagarara. Ubwo abacuruza nyine bambuka bava mu Rwanda bajya muri Congo, ni ukubamenyesha ko bari buze kuba bakoresha amatsinda, bakorera mu matsinda nk'uko ubusanzwe iyo habaye ibibazo nk'ibi bagenda bakorera mu matsinda. Gukorera mu matsinda biba bivugwa nta kundi, ni nka kundi mushobora kuba mwakikuramo nk'amatsinda, wenda mukavuga ati tugiye kwihuriza turi hamwe, turi nk'abantu 20. Aba bantu 20 imari yacu irajyanwa n'umuntu umwe runaka muri twe, none bakaba babara ati ngiye imari yanjye ihagaze amafaranga ya naya, uri buyambukane
imwe akayijyana mu Rwanda, cyangwa uri buve mu Rwanda ajyana imari y'abandi bantu muri Kongo, ukavuga ati njye amafaranga ngomba kuza kwakira havuyemo n'ibyo gusoresha byo muri iki gihugu, igihe umubare uri bungereho ni amafaranga aya ngaya n'aya niyo ari bugombe kungeraho. Bakaba bakora Total, bose akaba yakora Total, noneho bakaba bakora itsinda nyine rikavamo umwe ari wo waza kuba adepoza ibyo bintu akabijyana kuri iryo soko, ari umwe akagenda agapimwa, no mu gutakaza agapima, mu buryo bwo kwirinda kuba iki cyorezo nyine mwajyayo muri benshi, mukaba mwaza munakizanye muri benshi, mukaba mwagenda mugikwirakwira. Minisiteri y'Ubuzima iheruka gutangaza ko kugeza kuri ubu mu Rwanda nta murwayi wa Ebola urahagaragara, hagikomeje gukaza ingamba zo kuba abaturage babarinda cyangwa nabo bakirinda. Kugeza kuri ubu nta murwayi w'iyi ndwara uraba wagera mu Rwanda. Gusa muri Kongo nk'uko nagiye mbibagarukiraho hejuru, abarwayi bagera kuri 600 bamaze kuba bayandura, kandi abageze mu 139 nabo bamaze guhitanwa nayo. Urumva noneho hari n'ikindi cyorezo nacyo gifite inkomoko kuri Ebola narindi kubona nacyo kigenda kivugwa, cyari kimaze kuba cyakandurwa n'abantu bagera kuri 55. cyo ntabwo negeze ngerageza kuba nagishakaho amakuru, ariko nacyo ni ukuvuga ko gihari. Ubwo rero abaturage mukaba musabwa kwirinda, mu gihe mwaba muri kubona ko mufite ibimenyetso by'izi ndwara, mugomba kuba mwanyarukira kwa muganga bakabapima, bakareba uko mugiye muhagaze. Bakaba bakomeza banavuga ko hari bimwe mu bimenyetso biba bigenda bigaragara: kugira umuriro mwinshi, umunaniro, kuva amaraso mu myenge, hose ahantu ufite umwenge hari kuva amaraso, ugomba kwihutira kwa muganga bakaba bagupima. Kandi mu kugenda muyirinda, ni ukwirinda kuba ugenda wegerana, ukugenda ukora ku muntu cyangwa ahantu umuntu uyirwaye yaba yakoze, uko kuvuga wegeranye n'umuntu uko yandura no mu matembabuzi. Kuba ugomba kuba ugira isuku, gukaraba intoki buri kanya, isabune n'amazi meza. Ibyo ni bimwe mu bintu bigenda bigufasha kuba wagenda wakirinda iyi ndwara. Reka mbashimire rero mwe tuba tubanye muri izi nkuru tuba twagiye tubategurira. Ndakumenyesha ko hano uba ugenda udukurikira ari kuri KGM, gusaba kuba wakora subscribe, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi. Ndabifuriza kugira amahoro no kw'Imana yakomeza kuba yagenda ibarinda ibi byorezo bikaguma iyo byatangiriye, ikabiturinda nkatwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire kandi mbifuriza ibyiza bituruka ku Mana.